Kasur Erngiu Kinong Malki haringkat Kiseng Bhalang, kata ke HYC, KSU, FKGGP, HNYF pat kikinhun samlash nong Malki, minta kasih lakren cikilat patai kubor bandawan nak sorkar bakadai ban suspend ikhia pulet badan keti ban penyap yu General Secretary barem ke HNLC. Uba Jenistar Kharbuli, Ulalam kemat ula aktian baun iPhone riusngi menta ubenai nailar ban wengkam ikite kipulet baulong shushu balada ka sarkar kam shemle ekin pelong ga jinglum lang dakarali jengkinong Malki. Ada spokesperson yang kini ka kunhun Erngiu Nasional Malki. Idan ni nak kaliang jengkinong Malki, bat niadan ni berbarok ki Seng Balang, tingkat Seng KSU, Keseng FKGP, Keseng HYC, HNYF, Keseng Samla Malki, bagi kena senang berok dan senang Malki. Hadirin bang UAE, kapor saya kebelalaj, kecinca bersusi, kecinca bersutang, negeri UAE jengi, kabeleja, angkai pok senang mulai, hakaba irang ba bakse, juga syaset yam, bat kalakta ya kari UAE jengi, hamtam, yunong mulai, bang latip, pajak menta, ujukat, sur nong mulai. Ngiru hang dah kejing iit, dah kejing teli, dah kejing long pawai, bilajer teng, dah kesur, Erngiu, Gunung Malki. Hakaba, kum kadak jong kejing kesan, kum kadak jong kejing sengaulam, ya kaya kesem di ibasai, pat kum kadak banyak macam perang, ngila nak kaliang jong ngiru, ngila sim kawai kerai. Ban pinsgo syaka sarkar bahkan namdai ban chumenti kumtu katu samla bai jengi napok mulai kila kiwen namta ka bahak met snong mulai namta ka bahak met kari bai jengi kari meglaya hendrai kapasusi pedeh ni bakam dan kanu kata kajing pinsgo bah yengi kum upat nang snong meglaya kamdan kanu kadang KBI penmentoi kapapen snotanat yang iki pat tena kaliang juga sang Malki di bangiju wan chakman habre berpi jingsan jong senang katau ngim sungla mencut kelan keti kum ni ngiru ngi kesan ni kesur mengolai bat ni wan hang ni bat penpau ba lada ka sarkar hi kasumenti bek kum ni kam ai kanu no ka jubab ka pensubhai ni hapok siteu kata ndeu tarik ngiru ngin sapenyat ka rali hangi hapok senong Malki te ngi kum ka kenhun ngi pensngau syaka sur malai bakan umdai pensngau himmen sim ngiru ki samla nasor shalong ngi dan kat bat pi ngi jai kersan bat pi bat ngin bu jendwai hiru boblai trai kenrat un sandur un penwandur un pensnutu un kta kinong yalam jongka sarkar bai jengi bakin gongo lani bakin wanra takarai kaban pensnutu natlem yengi baro kajing rawa alif kata kajing ya identity jong kata ka judicial inquiry kalong ka ka babhae henry ba wanra apat ya kata kajing pinyak lenti ka ba snutunat ka ba kuat ka babha ngasgo ba ka sarkar ka de ben suspend ya gitu ki hek pulit ki pala lesi don pi hakajing penyak priu don pi hakajing siap i bakshe kade ben suspended ya barok ki berhenti hangta ngatrai kata ka judicial inquiry lesi kan long ka bakut lesi kan long ka ban sultanat ya ki kunhun ba pun balang khamtam kum hakani kapot no ngin patai ikiri tho ai ngimla Henry udah ben perkatpan namar ban tau an lajit dangi kiri pat ba udah ben snap ya kesur jong nong mulai udah ben snap ya kesur jong pat ba babon belian ngatrai unda pusan ba unda perkat ba kalak tenti kasawan ban pensngoi u kumno ban penya kenang bakin hun ki babon balang
Okey, nak kalian jumpa pula dan em kerja ya sulok nak kalian buat sur kena mula banyak peluang ni. Ada piong peluang rally masuk kalian kena jumpa. Haduk mentang yang padan kenu kajing selok ngisi dan bintang kata kajing kesan pat nginget habang kesan kata kajing selok lai kanu dan jing nila ben phone matrai kakenhun babun balang kalawan dan selok ki nam ta ka jing ba jing mek jong ka diga be